شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید؟ پس مرحمت به مغازه بهترین. مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مولهای ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین. شتابید تا خریدی قلای نمایید. بینندگان ارجمند سلام. برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی است که این لحظه شما را از رویدادهای جنایتی و عمل و کردارهای خلاف قانون شناس می‌نماید. این لحظه شما امکان دارید آید به صادر گردیدن جنایت‌های راهزنی و غارتگری، رسانیدن ضرر وزمین به سلامتی و دیگر کردارهایی که باعث ویران گردیدن مناسبت‌های جمعیتی گردیده است برای خود معلومات پیدا نموده در پیشگیری صادرشوی چنین جنایت‌ها با میلیسیا همکاری نمایید. در استودیو با شما من نصرت الله محمدزاده. توجه نمایید به سرخطی خبرها. راهزنی و غارتگری از جانب گروه متشکل جنایتی در خارج کشور، مهاجران مهنتی هدف قرار گرفتند. استفاده زورآوری به مقابل نماینده حاکمیت جنایت است. 5 حالت جنایتی دزدی از جانب پیشزد شده. شرح این و دیگر خبر گزارش ها در برنامه اخباری وزارت کارهای داخلی. در نتیجه کارکرد اخبارات اپراتیوی و دایر نمودن چاره‌بین‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان، یک گروه متشکل جنایتی که از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان تشکیل گردیده در جمهوری قزاقستان کردارهای جنایتی خود را صادر نمودند، دستگیر کرده شدند. این گروه متشکل جنایتی با تهدید به هلاکت رسانیدن، ولت و کوب، جنایت‌های راهزنی و غارتگری را نسبت مهاجران مهنتی تاجیک صادر کرده مبلغ‌های آنها را از آن خود نمودند. گزارش مفصل در این خصوص. مهاجرت مهنتی روند است که نوابسته از چگونگی مکانیزم یا شکل دولتداری در تمام کشورهای عالم به مشاهده می‌رسد. چون دیگر شهروندان مملکت‌های گوناگون دنیا شهروندان جمهوری تاجیکستان است، همچون مهاجرت مهنتی در این آن کشور خارج فعالیت مهنتی دارند. برای همدلی و اتحاد، حفظ ارزش‌های ملی و معرفی فرهنگ و عنعنه ملت، هموطنان ما در خارج از کشور نوابسته از فعالیت سفارت و کنسولگری جمعیت‌های خود را داشته با عمل‌های سازنده در بین دیگر خلق و ملت و مملکت‌های اعتبار ملت تاجیک را افزون می‌سازند. ولی متاسفانه در ردیف پیشرفت و مناسبت‌های بین المللی باز هستند طایفه‌ای که اگرچه زاده و شهروند جمهوری تاجیکستانند، در کشورهای خارج گروه‌های متشکل جنایتی را تشکیل کرده با فعالیت با نظام مهاجران مهنتی تاجیک تهدید و خطرها ایجاد کرده نسبت هموطنان خود جنایت‌های وزنین و مخصوصاً وزنین را صادر کرده استادند. در اساس اخبارات اپراتیوی و عملی سازی چاره‌بین‌های اپراتیوی با کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی میسر گردید که فعالیت یک گروه متشکل جنایتی را از حساب شهروندان جمهوری تاجیکستان و ازبکستان که در حدود جمهوری قزاقستان عمل می‌کردند معین و دستگیر سازند. اینها شهروندان جمهوری تاجیکستان ساکنان ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه، حسنوف سهرابجان محمداللهویچ راهبر گروه متشکل جنایتی با لقب ریژی، رسولوف رستم محمدعلیویچ با لقب روستیک، صالح فیضعلی شیرعلیویچ با لقب فدیه، آدینه‌زاده منوچهر موسی ساکن ناحیه قبادان ولایت ختلان با لقب درویش. ماه آگوست سال 2022 نامبر شدگان گویا در حدود شهر الماتی جمهوری قزاقستان در این آن شرکت ساختمانی فعالیت مهنتی می‌کردند، اما اصل واقعیت دیگر است. با 4 نفر ذکر شده شهروند جمهوری ازبکستان شکروف جاویدان اسلبایویچ شریک جنایتی شده با تپانچه و کارد مسلح در انشاءات‌هایی که شهروندان تاجیک فعالیت می‌کردند سراغ آنها را گرفته سپس از پی راهزنی و غارتگری مبلغ‌های مهاجران مهنتی تاجیک می‌شدند. سهراب رستم فیضعلی جاویدان برای از خود چهره جنایتی ساختن با بیرحمی مخصوص مهاجران مهنتی تاجیک را مورد لطوکوب قرار داده با تهدید به هلاکت رسانیدن هر کدام را عهده‌دار می‌کردند که ماهی برای راهبر گروه جنایت پیشه و اعضایان آن از 200 تا 800 هزار تنگه اسعار ملی قزاقی باید حق دهند. چنین کردارهای خطرناک جنایتی را این گروه متشکل جنایتی در موضع‌های پنهان بیش از جنگل حجره‌های با اجاره گرفته‌شان
عملی میکردند. برای انتقال سید به دست آمده به قرارگاه و مکان تعیین کرده جنایت پیشگان منوچهر اودینزاده توسط نقلات مسافرکشانی عهدهدار گردیده بود. من اودینزاده منوچهر موسی جاوید زنگ زد برای بچه‌ها را بعد با رفتم بچه‌ها را همون کوارتیر به یک کوارتیر دیگر را بردم. مسئولی و فیضالی شرالیویچ به همون کوارتیر را دور اومدم. جاوید و رستم و کامیل منوچهر در همونجا پیستاله دوشیتش کوچه داشتن. شهروند تاجیکستان مگر زدگی بودن، دستاش هم اومدیم بود. من حسن و سهرابجان محمداللهیویچ قطعی سعید جاوید مخدم با کی بود؟ مقصد اول سه شوخ رفتیم آوردیم شب. رفتیم آوردیم در یک کوارتیر را 3 روز مانش کردیم. خیلی بودن بچه‌هایی که زدن شب. مقصد و 3 روز پس هر جدیم سراغ گیری باید پولامه داد نداد. جمشید پولوتوف و انیس نورالیزاده از آن مهاجران مهنتی هستند که هنگامی در شهر الماتی جمهوری قزاقستان فعالیت مهنتی کردند با ظلم و ستم این گروه متشکل جنایتی دچار گردیدند. ما در شهر الماتی کار و فعالیت میکردیم و یک گروه متشکل بود که بچه‌ها را دوله میبستن و از مود معاش اوایل سو میگرفتن. یک چند تاشون نامشون میدونم: سهراب، رستم، کامیل، جاوید، سعید. همین شخصیت ها مقصد بچه های تاجیک در شهر الماتی قزاقستان مقصد سون را گروزید میکردن و به هر زواج میگرفتن. هیچ نمخه میگرفتن 3 تومان کردن با کورچه تنم همش بریدن. مقصد جراحت برداشتن. پیستولت کورچه داشتن، توار داشتن. مقصد ماشینا را ارنده میگرفتن. خیلی مورد بانک کاربار زواج میگرفتن، پول تمام میکردن. 3 روز محکم کردن رو گرفتم در بالای اسفالت همه کسا زدم. من لباسم را تنم مقصد داروندن و سهراب پریکازشون داد که مقصد برین پدادیانی بگیریم بیارین کورچه در دستش که ما یه میکشیم بریم میکنیم. من نورالیزاده انیس شهر وحدت در شهر الماتی کار میکردیم. یک گروه بچه‌های همین کامیل و سعید و جاوید اومدن ما را استرایکا بردن، در جنگل زدن ما را نالوگ بستن که هر ماه مقصد ما را پول میتیم و کار میکنیم. شخصا ما را بردن در جنگل زدن، گفتن دل جگر تا میگیریم میفروشیم پول تا میبریم. ما گفتم نکنیم. ما را بردن در کوارتیر قلب کردن، زواج نگرفتم. هر روز کار میکردم و ایمد مقصد روزی کاری ما با یخچو میگرفتم. میبردن بچه‌های همین تاجیک چند تا را بسیار برده ایم. نوبتی ماشین ما را بردن و مراجعت کردیم به تاجیکستان که یک گروه تاجیکو مثل کامیل و هم بچه‌ها سهراب و جاوید سعید و منصور ما را بردن هم خیلی کردن. از آن این گروه متشکل جنایتی میپنداشتند که در کشور خارج بر راهزنی و غارتگری، طمع‌جویی با راه ارعاب، شانتاژ هموطنان خود را زیر اطاعت خود درآورده با راه جنایت فراغت خواهند کرد. چون از کردار جنایتی گروه جنایت پیشه مقامات حفظ حقوق جمهوری قزاقستان آگاه گردیده، گمانبران برای رهایی از تعقیب جنایتی با مقصد پناه جستن به حدود جمهوری تاجیکستان فرار نمودند. اما هیچ یک جنایتکار به جزا نخواهد ماند. 4 تن اعضای فعال گروه متشکل جنایتی از طرف کارمندان ریاست مبارزه بر ضد جنایت‌های متشکل وزارت کارهای داخلی دستگیر کرده شده. در ریاست تفتیشاتی وزارت کارهای داخلی نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 250 قسم 4 کدکس جنایتی جمهوری تاجیکستان یعنی طمع‌جویی با راه ارعاب، شانتاژ آغاز کرده شده است. شاید نفران دیگری مورد شکنجه، تهدید و آزار این گروه متشکل جنایتی قرار گرفته باشند، می توانند به وزارت کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان مراجعت نمایند. دلیل دیگری به این مانند شهروندان جمهوری تاجیکستان شوکت جان و روشن اوتاجانوف و ساکنان جماعت دهات رسیه ناحیه شاه منصور که قبلا با شهروند عبیدجان محمدعلیف خصومت و بحث مالی داشتند، پسر محمدعلیف میرزا حمید محمدعلیف را که همراه اوتاجانوف در شهر مسکو فدراسیون روسیه مهاجر مهنتی بود اسیر گرفته برای رهایی میرزا حمید از پدرش عبیدجان محمدعلیف $30,000 امریکایی طمع نمودند.
дар чунин вазъияти ҳассос асир будани фарзанд зери лату кӯб қарор доштанаш инчунин пайдо кардани маблағи хеле калон $30,000 амрикоӣ барои Абиджан Маҳмадалиев ба ҷуз кормандони мақомоти корҳои дохилӣ дигар ҳеҷ омили умедворкунанда набуд. Абиджан Маҳмадалиев барои ҳалли мушкилоти пешомада ба раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон муроҷиат кард. дар кӯтоҳтарин муҳлат 10 январи соли 2023 пас аз як рӯзи содир шудани ҷиноят дар натиҷаи амалиёти оперативии кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарраёсати кофтгоҳи ҷиноятии вилояти Москваи Федератсияи Россия гумонбарон Оттаҷонов Шавкатҷон Валиҷонович соли таваллудаш 1987 ва Оттаҷонов Равшан Рахимҷанович соли таваллудаш 1993 дастгир карда шуда Шаҳрванд Мирзоҳомид Маҳмадалиев аз асорат озод карда шуд. Нисбати Оттаҷоновҳо бо моддаи 126 қисми 2 Кодекси ҷиноятии Федератсияи Россия одамрабоӣ бо мақсади ба даст овардани манфиати молӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда барои содир кардани ҷинояти мазкур моддаи зикршуда аз 5 то 10 сол маҳрум гардидан аз озодиро пешбинӣ менамояд. дар бештари маврид нафарони ҷиноятпеша ва ё онҳое ки дар хориҷи кишваранд нисбати ҳамватанони худ ё дигар шаҳрвандон қасди содир кардани ҷиноятро доранд меандешанд ки ҷиноят содир карда беҷазо мемонанд, вале ин гуна набуду нест. ҷинояткор дер ё зуд ба ҷазои ҷиноятӣ ҷалб мегардад. ба таваҷҷӯҳи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон расонида мешавад ки агарчи далелҳои дар боло оварда шуда ҷиноят дар хориҷи кишвар содир шуда бошад ҳам, вале дар ҳолати муроҷиати ҷабрдидагон вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии Тоҷикистон дар доираи ҳамкориҳо бо шарикони хориҷии худ метавонад мушкилоти шаҳрвандон дар ноҳияи Зафарободи вилояти Суғд шаҳрванд Буриев Акбар дар пайи хусумату бадбинӣ мусаллаҳ бо олоти бурранда ба манзили истиқоматии тағояш ворид шуда бо мақсади тарсонидан соҳибхонаро мавриди латокӯб қарор додааст. ҷузъиёти бештари ҷиноят дар гузориши ҳамкорамон майёри милитсия Акбар Шарифӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд. дар шӯъбаи вазорати корҳои дохилии ноҳияи Зафаробод барои содир намудани ҷинояти дахлнопазирии манзил бо оқибати ҷароҳатрасонӣ дар асоси талаботи моддаи 147 Кодекси ҷиноятӣ нисбати шаҳрванд Буриев Акбар Орзубекович соли таваллудаш 1982 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Абдураҳмони Ҷомии ноҳия парванда ҷиноятӣ оғоз намуданд. гумонбар шуда аз сабаби номуросоӣ бо тағояш шаҳрванд Содиқ Ибрагимов соли таваллудаш 1979 ва мавҷудияти хусумату бадбинӣ нисбати охирон санаи 27 декабр бо олоти тезу буррандаи доскала мусаллаҳ гашта тахминан соатҳои 5 субҳ ба суроғаи зисти ӯ воқеъ дар кӯчаи Нақибхон Туғрали шаҳраки Зафаробод омада дидаву дониста ки тағояш бо аҳли оила хоб буданд бо мақсади тарсонидан ва ҷазодиҳӣ ба ҳуҷраи хоби онҳо дохил гашта дар баробари таҳдиду зӯроварӣ бо истифода аз олоти бурранда соҳибхонаро мавриди латокӯб қарор додааст. ҳамон вақт метонистам мегирехтам, лекин як гапам бораи гуфтанам дар кор буд. ҳамо чӣ баъд ту мардумонро хонаи худашон тинч намомонӣ, ҳамора гуфтам. ҳамо натиҷаи ин муноқиша ҷароҳати ҷисмонӣ бардоштани соҳибхона ва ба беморхона бистарӣ шудани ӯ мебошад. иқдоми ҷиноятӣ саҳифаи доғдоре дар сарнавишти гумонбаршуда Акбар Буриев гузошт, зеро ӯ дар содир намудани ҷинояти дахнопазирии манзил ва сӯиқасди одамкушӣ гумонбар ва бояд подоши амалашро назди қонун бинад. гузориши ҳамкорамон капитани милитсия Сироҷиддин Шакурӣ аз раёсати вазорати корҳои дохилии шаҳри Душанбе. истеъмоли аз меъёр зиёди машрубот оқибат шахсеро беобрӯву шармсор ва моил ба содир намудани ҳама гуна ҷиноят месозад. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохили як дар ноҳияи Фирдавсӣ дар натиҷаи пешбурди як қатори чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ шаҳрванд Одиназода Қурбоналӣ Гадо соли таваллудаш 1990 истиқоматкунандаи шаҳри Душанбе маҳаллаи Гулбутаро ҳамчун гумонбар барои содир намудани ҷинояти ғоратгарӣ дастгир намуданд. номбурда санаи 13 январи соли ҷорӣ дар ҳолати мастӣ тахминан соати 21 шаб бо як нафар ҷавони сокини шаҳри Душанбе муноқиша намуда тариқи ошкоро телефони мобилии тамғаи Redmi арзишаш 1650 сомониро тасарруф намуда аз ҷои ҳодиса ғайб задааст. аз кор баромадаем рост баррафтам.
дар онҷо шистам, хай нӯшидам, дар онҷо як писарак буд, уҷодам нӯшидем, аз уҷо биромадем, дар уҷода кастал ба кастал шудем, разбор шудем, дар замин ғалтидам, ҳардумон ғалтидем, ман телефонашро Redmi 9-ашро гирифтам, дар ҷебакам мондам. айни замон нисбати номбурда тибқи талаботи моддаи 248 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ӯ дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. мақсад аз татбиқи ҷазо ислоҳи шахс аст ки дар содир кардани ҷиноят гунаҳгор аст, вале таҳлилҳо нишон медиҳанд ки на ҳамеша баъди иҷрои ҷазои ҷиноятӣ пешсудшудагон роҳи дурусти зиндагиро интихоб намекунанд. кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомии вилояти Хатлон як нафар истиқоматкунандаи ноҳияи мазкурро ки гузаштаи догдори ҷиноятӣ дорад, боз бо гумони содир намудани 5 ҳолати ҷинояти дуздӣ дастгир намуданд. гузориши ҳамкорамон полковники милитсия Офуқи Қодириён дар ин хусус. маблағи муфти ба даст омада аз ҳисоби дуздии ин кирдори зишти нафарони ҷиноятпешаст ки мехоҳанд аз ҳисоби меҳнати дигарон хушкон бошанд. таассуфовараш ин аст ки ин ашхос бо ин кирдорҳои ҷинояткоронаашон умри азизи хешро солҳо пушти панҷараҳои зиндон сипарӣ менамоянд. зимни гузаронидани чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз ҷониби кормандони шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ дар асоси аризаҳои сокинони ноҳияи мазкур оиди аз ҷониби шахсони номаълум дуздида шудани моликияти шахсияшон, як нафар сокини ноҳия ҳамчун гумонбар дар содир намудани силсила дуздиҳо дастгир карда шуд. ин нафар Сироҷзода Мирзомуддин, соли таваллудаш 1991, сокини ноҳияи Ҷомӣ ки пеш бо моддаи 247 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон суд шудаву аз ин ба худ хулосаи лозимӣ набароварда дар ҳолати ритсидив даст ба содир намудани ҷинояти дуздӣ задааст. номбурда шабона ҳангоми дар хоб будани соҳибмулкон ғайриқонунӣ вориди манзилҳои истиқоматии шаҳрвандони ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ гардида, аз он ҷо дастгоҳҳои барои сохтумон аз қабили дастгоҳҳои буранда, болгаркаҳо, телевизорҳо ва дучархаҳои шаҳрвандонро дуздида аз ҷои ҳодиса ғайб мезанад ки бо ин кирдорҳои ҷинояткоронаи худ ба ҷабрдидагон зарари молӣ расонидааст. Сироҷзода Мирзомуддин дар 5 ҳолати ҷинояти дуздии моликияти шаҳрвандон гумонбар дониста шуда, айни замон дар ҳабси пешакӣ қарор дорад. ман рафта шабона пулҳо ваъдасагиҳоро мегирифтам, мефурӯхтам, пулҳошона дар дискотека мехӯрдам, мегаштам. ва нисбаташ дар шӯъбачаи тафтишотии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ парвандаи ҷиноятӣ бо моддаи 244 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон оғоз гардида тафтишот идома дорад. истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимият ҷиноят ба муқобили тартиботи идоракунӣ ба ҳисоб рафта, дар ин самт ҷавобгарии ҷиноятӣ пешбинӣ шудааст. дар шаҳри Истарафшан як нафар ронандаи воситаи нақлиёт ба талаботи қонунии кормандони бозрасии давлатии автомобилӣ итоат накарда бо истифода аз автомашина нозири роҳро пахш намудааст. оид ба кирдори ҷиноятии ронанда ва ҷалби он ба ҷавобгарӣ ҳамкоронамон гузориш таҳия карданд. фаъолияти бозрасии давлатии автомобилӣ пеш аз ҳама барои пешгирӣ аз ҳодисаҳои роҳнақлиётӣ, танзими ҳаракат ҷиҳати таъмини бехатарӣ дар ҷодаҳои нақлиётгард нигоронда шуда ҳамарӯза новбаста аз вазъи боду ҳаво ё хатарнокӣ ба ҳаёту саломатӣ дар минтақаҳои ба онҳо вобаста шуда кормандони бозрасӣ фаъолият мебаранд. ҳар як иштирокчии ҳаракат дар роҳ хуб медонад ки хизматбарии ин сохтори таркибии мақомоти корҳои дохилӣ аз ҳар ҷиҳат ба манфиати ҷомеа аст ва аз ин рӯ муваззаф мебошад ки талаботи қонунӣ ин намояндаи ҳокимиятро қатъиян риоя намояд. мутаассифона ҳолатҳое низ ҷой дорад ки баъзе аз ронандагон дар баробари нодида гирифтани машаққати хизматбарӣ талабу роҳнамоии корманди бозрасии давлатии автомобилиро риоя накарда дидаву дониста қоидаситезӣ менамоянд. чунончи санаи 28 декабри соли 2022 тахминан соатҳои 9:30
ронандаи воситаи нақшаи бозрасии давлатии автомобилии шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Таравшан лейтенанти милитсия Эҳсон Муҳиддинов талаб намудани бозрасии давлатии автомобилӣ дар самти ҳаракати ӯ қарор дошт, нақлиётро ҷониби ӯ ба ҳаракат дароварда дидаву дониста қасдона ӯро пахш намуда ҷои ҳодисаро тарк менамояд. Дар натиҷа корманди бозрасии давлатии автомобилӣ ҷароҳати шикастаи узви пой ва дигар осеби ҷисмонӣ барои ҳаёту саломатӣ хавфнок бардошта бо кӯмаки шоҳидони ҳодиса ба беморхона дастрас карда мешавад. дар прокуратураи шаҳри Таравшан нисбати ронанда Шарипов Маъмур Акбарович бо моддаи 328 қисми 2 кодекси ҷиноятии ҷумҳурии Тоҷикистон парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шуда, ронанда Шарипов айни ҳол ба ҳабс гирифта шудааст. бо кирдори худ ронанда Маъмур Шарипов ҷинояти дар моддаи 328 кодекси ҷиноятӣ пешбинӣ гардида истифодаи зӯроварӣ ба муқобили намояндаи ҳокимиятро содир намуд. қисми дуюми ҳамин модда ки нисбати ронандаи қоидаситезу бадрафтор тафтишоти пешакӣ бандубаст намуд, ҷазои маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 солро муқаррар кардааст. ба ҳаёти осоишта ба ватан бозгардонидани ҷавононе ки ба ташкилотҳои террористӣ ва экстремистӣ гаравида бо баҳонаи таълими динӣ ба доми фитнаҷӯён меафтанд, дар фаъолияти мақомоти корҳои дохилӣ самти афзалиятнок аст. кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи ҳамкорӣ бо субъектони хориҷӣ сокини 30-солаи шаҳри Турсунзодаро аз роҳи сарбастаи гумроҳӣ аз хориҷи кишвар ба ватан баргардониданд. гузориши навбатии мо дар ин хусус қисса мекунад. яке аз омилҳои гаравидани ноболиғону ҷавонон ба ташкилотҳои экстремистию террористӣ ин ғайрирасмӣ ҷалб кардани онҳо ба таълимоти ба ном динӣ аст. дар асоси фармони роҳбарияти олии мамлакат ва талошҳои сохторҳои ҳукумат, баъзе ҷавонон ки бо ташвиқу тарғиби гурӯҳҳои муайяни манфиатхоҳ ғайрирасмӣ барои таълимоти динӣ гирифтан ба хориҷи кишвар рафта буданд, бозпас ба ватан баргардонида шуданд. вале токунун мутаассифона чунин ҳолатҳо ба мушоҳида мерасад. аз ҷалби ҷавонони ноогоҳ ва беаҳамиятии идея аз падару модарон ташкилотҳои экстремистӣ истифода карда бо баҳонаи таълими динӣ зина ба зина ҳадафу ниятҳои тахрибкоронаи худро дар шуъури ҷавонон ҷой мекунанд. талоши ҳукумати кишвар низ бар он равона гардидааст ки ҳарчи зудтар аз номи ташкилотҳои фитнаҷӯ ва хурофотпараст ҷавонони гумроҳгаштаро раҳо ва ба ватан бозпас биоварад. шаҳрванд Назаров Баҳромҷон Ғаниҷоновичи 30 сола зодаи деҳаи ҳақиқати шаҳри Турсунзода 6 сол қабл ба доми гурӯҳҳои фитнаҷӯ афтода, ӯро ба баҳонаи таълими динӣ додан аз кишвари Россия ба давлати Миср бурда буданд. аммо чунони Назаров қисса кард, дар муддати 6 сол натавонистааст ки бо падару модари худ робита намояд. падару модари ӯ низ тӯли 6 сол аз тақдири писари худ бехабар, ҳатто умеди зинда будани ӯро надоштаанд. бо талоши кормандони раёсати мубориза бар зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар натиҷаи робитаи ҳамкориҳо бо мақомоти Миср, Баҳромҷон Назаров ба зодгоҳи худ баргардонида шуд. ман тақрибан 2013 сол дар Федератсияи Россия барои кор рафтам. тақрибан дар онҷо 3 сол кор карда як шаҳрванди Федератсияи Россия аз Қавқоз шинос шуда бо ёрдами ӯ ба Миср рафтам бо тариқаи Дубай. ба Миср рафтам. ман дар онҷо тақрибан 6 сол 7 сол ғойрқонунӣ рафта дар онҷо таҳсил гирифтам. медонистам ки чун рафтан ғайрқонунӣ аст, лекин ман тӯли 6 сол ба падар модарам занг назадам. барои одамҷо рафтан падар модарам розӣ набуд. ман миннатдори худро изҳор менамоям ки ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилаи ҳукумати Тоҷикистон хеле ташаккури зиёд мегӯям ки онҳо барои омадани ман мусоидат намуданд. падар модарам дидам, онҳоям маро дидан хурсанд шуданд. ман фикр накарда будам ки ҳукумати Тоҷикистон ин гуна мусоидат мекунад гуфта фикр накарда будам. ман хеле хурсанд ҳастам ки онҳо ба ватан омадам, дар хона ҳастам. онҳо беҳад як муомилаи
зиёда хушрӯй кардаи сол аст. ман сокини шаҳри турсунзода ҷамоат турсунтойчиев деҳаи ҳақиқат назаров алиҷон каримов. ман миннатдор ҳастам ки коргарои ҳукумату мана коргарои вазороти корҳои дохилӣ ҳамино дастгирии ҳавоёқатӣ бачамо оварданд. рахмати калон. ман хеле хурсандам бачама дида. шояд ба мисли Назаров ҳастанд ҷавонони дигаре ки зери итоати гурӯҳ ё ташкилотҳои ифротгаро қарор дошта имкони ба ватан баргаштанро надоранд. бинобар ин аз падару модарони чунин ҷавононе ки дар хориҷи кишвар ба доми ташкилотҳои экстремистӣ террористӣ афтоданд метавонанд ба мақомоти корҳои дохилӣ муроҷиат кунанд. мақомот барои бозпас ва беҷавобгарии ҷиноятӣ баргардонидани фарзандони онҳо кафолати ҳуқуқӣ медиҳад. вобаста ба кирдорҳои мардумфиребона ва дуруғини чандин нафар фолбину ҷодугар ки бо истифода аз муқаддасоти дин ва боварию эътиқоди шаҳрвандон кирдорҳои аввомфиребонаи худро амалӣ менамуданд, борҳо тавассути шабакаҳои телевизион намоиш пешниҳоди шаҳрвандон гардида буд. ҳанӯз бархе шаҳрвандон барои кушоиши кор ва дармони дард ба назди чунин ашхос мерафтанд. чунин як далел аз ҷониби кормандони раёсати огоҳонӣ пешгирии ҳуқуқвайронкунӣ дар байни ноболиғону ҷавонони вазорати корҳои дохилӣ ошкор гардид. дар рафти чорабинии оперативии ҷустуҷӯӣ кормандони раёсати мазкур тавонистанд фаъолияти ғайриқонунии як нафар шаҳрванди ҷумҳурии исломии афғонистон қурбонгелдин соли таваллудаш 1957 зодаи вилояти қундуз муваққатан истиқоматкунандаи шаҳри ҳисорро ошкор намуданд. номбурда бо ҳар гуна макру найрангҳои ба худаш хос ва дур аз мазҳабу шариат дар деҳаи чуқураки шаҳри ҳисор ба сеҳру ҷоду ва фолбинӣ машғул гардида бо истифода аз ҳар гуна ашёҳои карахт ба муштариёнаш ваъдаи беасос медиҳад ки гӯё сеҳру ҷодуи ӯ ба муносибатҳои оиладорӣ, меҳру муҳаббати хонаводагӣ, кушоиши кор ва дармони дард кӯмак мекарда бошад. ҳангоми аз назаргузаронии ҳуҷраи кории номбурда аз он ҷо ашёҳои карахт ба монанди қулфу калид, оҳан рабоб, пӯсти ҳайвонотҳои гуногун, мех, маҳсулоти хӯрокворӣ, сӯзани ришта ва як миқдор тумору таштоб дарёфт карда шуд. аз рӯи нишондоди боздоштшуда ӯ тавассути ашёҳои номбаршуда амалҳои сеҳру ҷодуро анҷом медодааст. вобаста ба ҳолати мазкур нисбати қурбонгелдин тибқи талаботи моддаи 482 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон протоколи ҳуқуқвайронкунии маъмурӣ тартиб дода шуда барои баррасӣ ба суд ирсол карда шудааст. ضمن برگزاری عملیات مقصدناک در ناحیه جلالالدین بلخی ناظران راه به قید گرفتند که برخی از رانندگان به قاعده‌های حرکت در راه اعتبار نمی‌دهند. ساکنان ناحیه جلالالدین بلخی رحمت الله فیضعلی سعداللهویچ، طاهرов عبدالواحد عبدالقادرویچ و خدایقلوف تاجالدین تاجپولوتویچ از جانب ناظران راه بازداشت گردیدند که مست واسطه نقلیاتشان را توکلا اداره می‌کردند. با نامبردگان در اساس طلبات ماده 332 و 337 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری جمهوری تاجیکستان پرونده حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده به جوابگری کشیده شدند. همین طریق چنین رانندگان کوتاه‌اندیش سرخوش واسطه نقلیاتشان را اداره کرده و وضع حرکت واسطه‌های نقلیات را باز هم مرکب می‌گرداندند و قسمت دیگرشون با نشانه و چراغک‌های راه چندان اعتبار نداده با قاعده ویرانکنی راه دادند. ناظران راه امکانیت و قدرت خویش را با درک رسالت کسبیشان بهر امن و محافظت رانندگان و پیاده‌گردان روانه ساخته کوشش نموده ایستادند که صدمه‌های نقلیاتی کم رخ دهد. در انجام برنامه اخبار وزارت کارهای داخلی برای شما خانه‌آبادی، تندرستی و بهترین صداقت وطنداری را آرزو نموده امیدواریم که در رابطه و همکاری خود شما می توانید با آسایشتگی جمعیت و مبارزه بر ضد جنایتکاری سهمی با سزا گذارید. خیر تا دیدار دیگر سربلند و پیروز میمانید. شما میخواهید خریدی فایده آور بکنید، پس مرحمت به مغازه بهترین مولوی تکنیکی از برندهای جهانی با تخفیف مخصوص به همه نمودی مولهای ما. سراغ کوچه آزادی پهلوی فاکولته فیلولوژی تاجیک. مغازه بهترین شتاب تا خریدی خلای نمایید.